dnešnom videu. Toto video Bude vlog z Banskej Bystrice. Ideme na to. Short days, long nights, tangled up with you. I don't wanna move. Toč. A ty to rozhodil. Netoč. Your body is a blessing. Don't know if I deserve it. Before round two, I got a question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? I'm the tip of my tongue, the flavor of your skin lingers on my lips. Each time we done, we do it again, again and again. Oh, your body is a blessing. Oh, what I do to deserve it. I got a question for you, baby. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Tell me what it is. If it ain't love, oh man. Takže zatiaľ naše úspechy sú veľmi dobré, sme spokojní. Tuto Mia Marčinová s bolavými nohami na výške skončila prvá. Potom Radka Môcová bola prvá na 60. Natália Bieliková bola prvá na 600 a druhá na dielke. Baja Brnáková bola na chôdzi druhá. A Evelyn Sikorová bola tretia na výške. Lenka Líšková bola prvá na kilometri. You know soon that you walk in it going up, going up. Slow it down for me, girl, we ain't gotta rush. Always a movie, we ain't saying much. Maybe I'm just your type, I know what bad girls like, but I'll confess tonight, your body is a blessing. What I do to deserve it? Short days and long nights, yeah. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Tell me what it is. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Yeah. If it ain't love, what is it? What is it? Why does it feel so good? If it ain't love, what is it? What is it? Why does it feel so good? Takže teraz práve dobehli 2 kilometre a tretia nám skončila Nikol Kováčová. Gratulujeme! A Radka na 150 metroch skončila prvá. Ako sa ti bežalo? Žiadno! Zle sa mi bežalo, ale nedobre sa mi bežalo. Prečo dobre? Bože, to na tebe. Prečo dobre? Neviem. Lebo si bola prvá. Hej, no to, ale to som ja nevedela v tej chvíli, vieš, či budem prvá alebo nie. Natália. Ako sa ti bežalo, Joha Gabriešková? No, zle sa mi bežalo.
Čo? Lebo ma strašne bolí noha. A na prvom behu? No, v prvom behu sa mi bežala super. Vicky, dáš to. Vicky, poď! Ale či nechce hodí na ruky? Kde si nebúchaj tam. Poď, rýchlo, 3, 4. Jupi! Prečo? Pretože vtedy ma tá noha ešte nebolela, to je logické. No čo je? Aj aspoň sa postavila, to vyzerá tak... Kde ťa to bolo, takto? No. Bolo ma to tu. A prečo ťa to bolo? No, ja neviem, asi som si natiahla, ja neviem. Odkedy ťa to bolí? Akože, nie na tejto súťaži, ale akože celkovo. Áno. No, už ma to boli asi taký mesiac. Počkaj! Natáčaš? Presne. Natáčaš? Presne. Mama daje čiernej zemi, dá čo